سلام كمسك الختام. бемории коронавирусро читавр табобат кунем. ба номи иззати пок бо арзи салом ва адаб ва эҳтиром. дар ин навор хостам 5 нукта оиди табобати бемории коронавирусро аз дуктур Мирзоқул Ҳоҷиматов бар шумо бихонам. бемории коронавирусро чӣ тавр табобат кунем? дуктур дар саҳифаи фейсбукии худ менависанд: худтабобат хафнок аст, чун эҳтимоли дер мондан аз усулҳои махсуси табобат мавҷуд аст, ки ин ҳол марговар аст. агар дар ватан бошед ё дар Русия бошеду шаҳрвандии Русияро дошта бошед ё иҷозаи иқома дошта бошед ба монанди ВНЖ РВП, аз ин маълум мешавад ки полис ҳам доред. фақат пизишк бояд шуморо табобат ва назорат кунад. дар сурати зиёд будани теъдоди сироятёфтагон фақат беморони ҳолашон вазнин дар беморхона бистарӣ карда мешаванд. агар шуморо духтуре ба беморхона тавсия надод, ин маънои онро надорад ки шумо то сиҳат шудан ё мурдан ҳатман дар хона бимонед. агар ҳолати касал вазнинтар шуд, хоса аломати норасогии нафас, нарасидани ҳаво, тез нафас гирифтан, зиёда аз 22-24 нафас дар як дақиқа, ҳис кардани вазнинӣ ва тангии қафаси сина, дарди қафаси сина, ҳангоми нафаскашӣ пасту боло шудани китфу бозуҳо ё ҷунбондани параки бинӣ, ё пайдо шудани аломатҳои сепсис, паст шудани фишори хун, хеле кам шудани миқдори пешоб, хеле тез задани дил беш аз 120 дар як дақиқа, таби баланд 39 дараҷа ва болотар, вале хунук шудани кафи daстону пойҳо, кабудшатоб ё хокмонанд шудани ранги пӯст, бо ҳар мушкиле ҳам ки набошад, бояд чунин бемор оҷилан ба беморхона бурда шавад. тавсияҳо барои муҳоҷироне аз назорати табибон дурмонда. фақат барои муҳоҷироне ки бо иллате аз табобату назорати пизишкон дур мондаанд, баъзе тавсияҳо. аввалан, воҳима ва ноумедӣ хато аст. ором бошед, такя ба кӯмаки худо кунед, сидқан дуо карда аз Аллоҳ шифо пурсед. дуюм, ҳавои хонаро тоза нигоҳ доред, вале ҳарорати хона бояд аз 18-20 дараҷа поён набошад. гоҳ-гоҳ дар ё тирезиро кушоед. намии ҳавои хона бояд кам набошад. гоҳ-гоҳ оби чойник чанд дақиқа ҷӯшида мондан хуб аст. фаршро бо латтаи тар тоза кардан ҳам намиро меафзояд. пиёз ва сирпиёзро майда карда дар хона нигоҳ доштан ҳавои хонаро то ҳадде безарар мекунад. хушбӯии табиии растанигӣ, пудина, райҳон, гашнич иҷозат аст. дуди испанд низ ҷоиз аст. сеюм, чораҳои пешгирии сирояти ҳамхонаҳо, наздикон бояд дида шаванд. бемор ва сиҳат ҳама бояд ниқоби тиббӣ ба рӯй кашанд. рӯбарӯ аз 1-2 метр наздик нашаванд. ниқобчаро аз 4 қабат дока дастӣ духтан хуб аст. баъди 3-4 соати истифода онро бо наваш иваз намуда, аввалиро бо оби хлордор ним соат нам карда, баъд бо собун шустан ва бо утии гарм безарар кардан мумкин аст. агар микроволновка бошад, ҳатто нашуста 10-15 дақиқа дар 150 дараҷа нигоҳ доштан кифоя аст. ниқоби бемор ва сиҳат алоҳида шуста ё безарар карда мешавад. зуд шустани дастон бо собун ва бо спирт соиш додан барои наздикони бемор зарур аст. сачоқу либос ва зарфҳои истифодакардаи бемор низ бояд безарар карда шаванд. ҳадди ақал ба офтоб овезон карда то ним ё 1 соат кифоя аст. балғаму оби даҳуни бемор пур аз вирусанд. ҳангоми сулфаву атса бояд ба халтачаи силофанӣ партофта ва аз болояш андак оби хлордор рехтан лозим аст. чаҳорум, ҳарчи бештар нӯшидан лозим.
تا آبی بدن کم نشود. عسل چای، آبی تازه، آبی میوه یا نوشابه از میوه خشک جوشانیده شده، ایران یا جرغاتی با آب آمیخته. خلاصه غیر از الکل و نوشابه های خیمیکدار مثل کولا و فانتا و لیموناد، دیگر هر چی نوشید خوب است. غذا پرهیز ندارد، لیکن چون اشتها پست می شود، خوراکی های کم روغن و جوشانیده شده و آبی خوبند، خاصه با علاوه کبودجات، سبزوات. قیماق و تخم و گوشت، ماهی و تواروگ و جرغات بهترین منبع سفیده اند که برای تقویت مسئولیت یعنی ایمونیتت ضرورند. همه نمود میوه و سبزوات فایده ناکند، منبع ویتامین هایند. حداقل کرم خام و سلط و ترش کرده شده اش که در روسیه ارزان است باید استعمال کرد. لیمون و سیر پیاز و پیاز و سبزی را نیز فراموش نکنید که ناپخته هم باید کم کم استعمال کنید. یک چند مرتبه چایقاندن دهان و بینی و غرغره کردن با نمک آب یا نمک آبی ساده گیدروکربنات علاوه شده نیز مفید است. پنجم، داروواری. برای پست کردن حرارت و کم کردن درد سر و مشک‌ها، پاراستامول تا 3-5 حب در یک شبانه روز یا هر کلچه داروی پاراستامول در ترکیبش داشته خوب است. حب ویتامین S ترشی اسکوربینات را نیز باید تا 3-6 دانه در یک روز استعمال کنید. اگر امکانیت دسترسی باشد، داروهای ضد ویروسی که تا جای افزایش کرونا را شاید سوس کنند اینهایند: لوپیناویر، ریتوناویر، ریباویرین، پلاکویلین، اربیدول، گریپفرون، اینترفرون. اکثر این داروها امروز خیلی قیمت و دست نارسند، ولی در بعض داروخانه ها مثلا گریپفرون قطره های به بینی چکاندگی زیادند که برای بیمار و نگاهبین کنندگان چون چاره علاوگی پیشگیری استفاده بردن ممکن است. تبلتکه های ضد سلفه، با کشیدن داروهای بلغمران و بیکربنات در ضرورت اجازت. اگر علاوتاً بیماری مزمن داشتید، داروهای قبلا توصیه داده دکتران را نیز ادامه دهید. این بود 5 توصیه از دکتر برای آن مهاجرانی که از نظارت پزشکان دور مانده اند. آخر سخن. دکتر در آخر می نویسند: تجربه های ناجای و ناسنجیده مثل در حمام گرم زیاد نشستن، با موی خشک‌کنک گلو را سوزاندن، سپیرت نوشیدن، استعمال کدام داروی خودساخت طبیب خلقی، آب خنک به سر ریختن، مشق سخت جسمانی کردن و امثال آن برای سلامتی و حیاتتان یگان فایده ندارد ولی خوف زیاد دارد. اگر علاوه دارید یا توصیه دیگری شنیدید، لطفاً در پایان بنویسید، حتما بررسی خواهیم کرد. بله شنونده عزیز، می توانید در پایان این نوار بنویسید. دکتر در آخر می نویسند: از خداوند مهربان پرسان آنم که فقط توصیه‌های قبلا پیشنهاد کرده ام پیرامون چاره‌های پیشگیری از سرایت کووید 19 برایتان کفایتی کنند و به استفاده این نوشته هایم ضرورت نماند. برادر پزشک شما، میرزای حاجی محمد. این بود پایان توصیه های دکتر. از نام خود و از نام همه اعضایان و مخلصان کانال مدرسه حنفیه منتداری خود را به دکتر بیان میکنیم که در این شب و روزها در فکر سلامتی هر یکی ما هستند. پس از این توصیه های ایشان ما باید استفاده بریم و شکر خداوند را میگوییم که چنین طبیب ها داریم. از خداوند مسئله داریم که این عملها را از ایشان قبول گردانیده باشد و روز قیامت خودش ثواب این عملها را به دکتر بدهد. از همه شما شنوندگان عزیز احترامانه خواهش داریم که این نوار را به یار و دوستانتان بفرستید تا در کار خیر با ما همراه باشید و خاص به برادران غریب و مهاجر که
که الان در حالت خیلی وزنین قرار داریم خواستم بگویم که خود را احتیاط کنید، از توصیه‌های پزشکان استفاده برید و دعا را در حق ما، در حق مسلمانان، در حق ملت تاجیک فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.